kangge adik-adik pengantin lanang. Abdi bari pengantin wadon. Sing badhe temo mangga Pak. Bu. Temonipun kula badhe mulai. Ayo ayo ayo. Yang mangga ban lanang ban wadon. Mangga diaturi temo. Pantes diselamat wadon manganane si pengantin. Mangga bon Manis mesyo Bos tinggal saudara. hormati karo bapak tuan rumah dengan hari gawe Ya yuti paling ayu. manggene masalah orang gede kamu mlaku mamae Bos ayu. iring-iringan mamae tebu mamae tebu Mama tebu paling sayang mamae tebu apa mani hijauan si abangan paling enak Bos Dharma ayu. Paling enak. mamae tebu mamae tebu anakane paling sayang mimi bagus gede segera naik ke pentas uang acara dimulai mimi bagus Bos majikan tinggal tua gede saudara. majikan tua bos muda gede tiga saudara bebe ayo sing turun temo mangga diatur temo itu betul hiburan mamae anu anu sambil goyang oke mamae tebu gede sing paling sayang No Eli berluku bocah. jalan Pak Haji Rok mate gede yuk Bapak Haji Rok bos tiga saudara mamae tebu mamae tebu mimi tebu mimi tebu Dharma ayu. mimi tebu sayang mimi tebu mimi tebu eman mimi tebu pengantin baru dari desa Bandung sareng Bapak Haji Rok mate gede Bapak Haji Rok sesepuh tiga saudara Bapak Kosime Menemanje ayo maju mamae hanum mimi hanum mamae hanum mas pengantin yayu pengantin sing paling sayang enakan bu ayo goyang mamae tebu mimi tebu Yayu Cici. mimi tebu sing ananing Taiwan mimi tebu sayang mimi tebu mimi tebu mimi tebu mimi tebu paling eman sing ananing Taiwan pengambil wadon sareng Bapak Haji Rok mate gede Bapak Haji Rok